Riria ona ndi Nairobi ni njigagwa maundu maingi muno na ringi ngegwa nginya maundu marandinia makiria, especially riria ndiraruta wira thiini wa Ministry ya Health. Ni njui kuna maundu ma mental health maingi muno marathi na mbere thiini wa micii, na ni ndingienda tukorwe tugikinyaniria muno undu wa kunyitana kia binya togu ndiregirie kuratwikire na abogu na maundu ma nginya kuia maundu ma gukorwa meciria ni maratumika uru kana ugakorwa nunyitikite. Ni ndingienda kumwira ungiona mundu wa mucii wanyu ena kaundu gatarathi wega, nginya insurance ira iku thiini wa Ministry ya Health ni itikiritie wathi thibitari tondu ucu ni murimu uthi ukathondekwa. Ucimu uyu wa Christmas andu ni memenyerere muno. Ino niyo bindi iria twendaga kuria wega, tukagura nyama, tukathinja kaguku. Tafadhali mutikenderwe nyama iguku miciini iria ingibota igacoka ikamuthukiria miri yanyu. Gurai nyama butchery iria inspected na nginya kuria ithimitwe ni ndagitari wa kuthima ng'ombe, niguo baadaye tutigacoke gukorwo tuna thina wa gukorwo ati nituraturwa ni nda, nituratabika kana niturabarwa ni undu wa kuria nyama ite inspected na nyama ingi tuthukira.